Serani sira na dodon hakono cemitério maloa, hode hein mate isin maktoban Padre Domingos Maubere, nebelori bahalo tiha fatin refere. Segunda-feira loron sanulor esensia fulang Maio tinan rehundua runulor esen lima, nudar loron ikus ba maktoban amo Maubere, hode halo tiha fatin descansa ikus, iha cemitério dos Padres maloa ai loklaran. Portanto, maktoban amo Maubere ni rate husi larang foro ho hena cor muting no azul, enquanto nahi he rate larang ne, tais fating hode tau maktobang ne ising mate. Ter observação jornalista Timor Post ia cemitério refere. Comissão organizadora organiza sarani sira, hambriki haliu labere tama mai cemitério larang, to amo Maubere ne ising mate to mai. Iha cemitério maloa, membro parlamento no governo balong, pronto ona ia fating ne, hodi hein maktobang ne ising mate. Hafain hatama mate ising amo Maubere niang, iha rai kuak larang, militar nebe preparado, iha fatin refere, tiru dala tolu baleteng hatudu katak maktobang nini peregrinação iha mundo to ona rohan. No amo Maubere rasik hakotu isi haloron sanulore singneeng fulang Maio, tinan rehundua runulore sen lima, iha tuku hitu 5 horas Timor Leste iha Hospital Nacional Guido Valadares. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emogoto. Atua tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Hane yang botão subscribe, like. Halo comentário no faixa tutang ba media sosial hotu.